طول ما انت مستني يبقى عندك كل الاكويبمنتس بتاعت التصوير عشان تبدا تصور، انت عمرك ما هتصور. اللي احب اقوله لك ان الفيديو ده متصور بموبايل وباتنين رينج لايت، واحده ابيض وواحده RGB فيها الوان. ده فقط اللي انا محتاجه عشان ابدا ان انا اصور كونتنت وان انا اطلع على السوشيال ميديا. وانت كمان كشخص عندك محتوى معين او عندك فكره عايز تقدمها وتبدا تنزلها للناس، تقدر تبدا بحاجه زي كده مش هتكلفك كتير خالص. تقدر ان انت تطلبها اونلاين وتوصل لغايه باب بيتك. ولكن الفكره مش ان انت يبقى عندك احسن معدات في السوق، لكن الفكره ان انت ازاي تستخدم المتاح عندك او ابسط الحاجات ان انت تطلع حاجه محترمه جدا. ناس كتيره ممكن يبقى عندها اجمد معدات في السوق، كاميرات غاليه وسوفت بوكس وانواع اضاءه وRGB وحاجات كتيره جدا، ولكن هي ما بتعرفش تصور. فمهما كانت الحاجات اللي عندها هي مش هتعرف تستخدمها بالطريقه الصح. فعشان كده لو انت لسه لغايه اللحظه دي متوتر او مش عارف تاخد قرار في النقطه دي، ابدا حالا وهتتعلم مع الوقت. مفيش حد بدا بيرفكت او بدا عارف كل حاجه، ولكن مع الوقت بدات من نقطه ان انت مش عارف تصور بنفسك لنقطه ان انت اتطورت وبدات تفهم كل اضاءه هتبقى عامله ازاي في الكادر بتاع التصوير. ده اللي احنا بنعلمه لك في براند لاب بمجرد ما انت تتعاقد معانا. لو انت عايز نبعت لك مصور متخصص لغايه عندك هو اللي يصور لك كل الكونتنت بتاعك، نقدر نعمل كده. لكن لو انت الميزانيه معاك مش سامحه قوي، او ان انت مش حابب ان انت حد هو يكون بيصورك وان انت تصور بنفسك، احنا هنعلمك ازاي ان انت تبدا تاخد كل اللقطات بنفسك سواء صور او فيديو. بعد كده تبعت لنا احنا الفيديو نعمل لك المونتاج بتاعه ونظبط عليك.